Kubor nagaslem jong unongsan hima. Isi garam rai ursa inokam neru ini dikuar malah dia ni. Ngai pesli ngalali ja. Ba abian tu borang presiden borang dengan pada la persang banekran. Re ngaso tu ba iki on lamar kecing jadi kamde yu MDC kamde yu MLA kecing jadi kolong ba. Ina panetri lang bat ke bijis. Takipat MLA pat ong bay bala kersan ya ka BJP bat kini ke NPP ila ban dintro kata ka jing kena try kamde ka ba lang aktif ya bikin habis kabyang yang ngiru naman ngin organize ka party ko malong hamolay antay la organize ka party malongpo ko ini organize ka party but like ila organize ka party bat tater Inokitkan buat mai baru. Hadok mentang matrai kamdon bagi juga ingi baca kandidat. Biang pemgolong mentang. Marbun.